Наука ден онна үйерек национальный барылар олаққа керейлергер Құтығылу Иліңі Федеральный университет сүді солталақ. Білген университет сүрін күйін үйерегі онна науканы жүйерелер кейіне тәрейге ұрар. Бүгінгі ғалжеттарбын күтті университет цифровой қайысқа сетейлерін тұғынан кәпсет яқпет. Кәпсет ебетін ғалы қайын. Бұл цифровой сайды чақчы баласқанлық барар. Оның мен тәйетебінде арас саста жон мұхыннағынан ноғыр бәйбәйбітін күтті өйдеспет тұрыққа кейрен қалы біт. О мұқтар күдді кәпсет олар болы бұд. Ондық бар бәтті. Эйге көрі өтшігіт ондық? Білін ағытты? Да, әдер көліні бұғытынан ондық болды. Білін бұл түргендік түрген тыллары қылғатан, английскеді тыллары келдерін кәпсеттен бір өйдемет болақ бітті. Ол бартығар білдер. Тоқпар образования, үліға даны бартығар бір бар болады. Төхеді олынық бол бұты неге? Bir основалақ бұд. Тоқпар қандық бар фундаментальный наука бір игер хедер болады. Информатика, математика, еден оскола бар болан. Бірге бұл өйденен бірге өлілен керім тұра бұд. Әйге, өбілі ағат. Онлық өйдеспет түген бар болар бәтті. Тақылы ұрыт бұйнинеме омық тылайты арманы тәрін күрдік кейрәйіна бар бұл бүгін үші нағарбәқ аббревиатура бай келді. Оны барытын еме переводтан бірі қанады жүгіні. Оны барытын тұтан қабан көддірен бердіқі бейді кей өйдетенсі. Постал тылынан кей олыс ұстықты бағарыр терминлер баға кейптелетілер. Олыс ұстықтылар бағалар де? Техника сайдыгыда әрі түрге дәді. Бұл олық аңаяқ хүлбетче, отутча сыл игер боллағына техническа хайды на түргенек асты олен ол түмігер боллағына бұл қолы бұра туық кіржа өскөлені боллағына уже ол тұғы тетемен сатан қаябаққа кірдік қалан ерде. Жону қайда хеті хебіті денде бері түмігер кәпсет яқпет, үсті хүмәққа. Ден оны те ұстық бәйбәйін өйдөспет ең түбәлттелер бағалар ден тұрамы мен бүгін бұл әйеқа тоқты ен яқпын бағарабын көрі өчілер бітігер, бұл сайды тұғынан сұдыр ғұтық өйдөнім түйе тылынан кәпсет яғын ден. Өчоны бігені көрі өчілер біт өйді яқтары, оны экранттан те яқтары хуаға ден. Деттон бұл сотыры сып парай кетін бағалачылар бұл жонлық хетихиленілер манлық бастыңынан аттанылар ден істебет. Онда хиге ханағатығар жа биһиги республика бут бу эйгега ордук улақан сетихите жен туга атты кадете чемиар манта халыкы. Антон Россияны дүнә айны жан биле федеральный эксперт быгытынан, тренер быгытынан, онно көрөр булам жон рукта министрлер кепсетен, компаниялар кепсетен. Ону бара. Россия дүнән тохте хабе. Агык точка бар. Ханна бу хайды баран игереген. Хохлабура Поволжье индеки Татарстан. Юг дейіндегі кірдіқі Химбир Ростов бар, Ростов хайды таталына, Москва бар, Санкт-Петербург бар. Оны бары бұл Дальний Восток декі кірдіқі бігі бар бұд. Цифровой өттінен, IT өттінен, бігі тоқтеқі әбі. Бігі Дальний Восток IT өттінен, цифра өттінен болы ұры бұд. Той едіқі амманағы условият бар. Бұл хатан кырада компания болунданы, улаханда компания болунданы, бұл білген бара бігі международной өттінен көрін олар ауыд. Оны бара өсі правительство өттен международной эксперттен национальный проекттері келдері туралылар. Онта ұлтан бігі өйдір болақ бөте. Бұл маннық олар ұргут, маннық олар ұргуттен хөп, маннық болуқтақтен бұл условия манна төрәді ғади. Onlar bu Moskva'dan gelen bir hatırda bir üniversite bu Respublika tuğunan rangisttan gelen uğulan gelbittere. Haydak bu mandık centerleri onlara haydak bu üniversite kütüleleri haydak bu teknoparkat var eden. Çünkü yani te ulakan sitehinde ne условия var natık. Da, to ya da habliğin eder bulam diye. Bir mandık kendi kuyduğut küpepit ılaktakpıt. Onu ılarga gen kömürlük taktır. Ол көңіл бар. Ол условияны тәрейден. Антон, Владимир Васильевич санағар? Антон, улахан сетихи олланы тух коммерциализацияны түттен көрдік қына Құлыбыра республика ұлыс әлбәқ өлі ұйтылдар.
Ол үле бир улахан түмүгө боллагана технопарка терилите болар. Ол технопарка ийнен боллагана тух IT парк болду. Ол IT парк ийнен боллагана элбэх тундык стартап терилтелер үле жылар. Онна боллагана ча 2 хамы бихи кең туттар терилтелер бит тух майтону онна индрайвер. Ити андай дуга таккан бээлерин тухтан программаларын жоңго жергеге таркаталар. Таркатар компаниялар. Жерен то Петр Петрович санагар. Тити олаттырга теме хевлехебин. Экосистема ден аттанар олата раз институттар баргаттанар индустриальный партнердар быт этилибит компаниялар заказчиктер клиенттер онна үйрәк өттүттен университеттер колледждер бары бир экосистема терененти правительство түттенеме поддержка көрүлөнүти холбур анал парк теренен ол ихинен оскологолордан хагалан бир студенттер битим бары уже курстан резидент боланнар венчурный холбур фондаттан инкемеланнар рисковый хаус проекттер уже хагалыргы уже условиялактар хамы еще сетизимен олдианы Улата ти үйен этти канамаран барыта бире ти условия терийди ди. Условия терийди. Ол ти IT парк Канада терии холбуреме условия терии болар. Өсө би хап кыртык кайта Джон бете. Билин андойдунан бу оголорг төлелерге ханкалык көлөнөкөлдәде. Кинер төрөтүттүрдүктан уже телепендерин бурду көрөөлө. Хеннерге хорохеннере уже оголоро уже билер булактыр генетически тугунан. Генетически даны көрөн даны. Ол көлөнө тукуйдура хайдах үлелере, мейте үлелере, хайдах үренелере илилерин ген ол хатын. Антахылтан бе университетке улахан проекттер трансформацияны ген аттыбыт. Ол эме тух национальный проекттер кытта, оны международный компаниялар кытта логикалах кинер үйдүлөр ол нада ген. Олен антахылтан ханга көлөнө Джон улары ите хамы улахан туга. Жолой халаты Он бияхы бу потенциал быдан урдук атын регионта. Бу хас беги университет пытыгар саңа кийин терилинне. Кескиллях компетенциялары юрки. Нороттери карларына солталах ти. Же бу кийин кайда голе елары? Тугунари. Аманаги беги мировой чемпионат кирбепет. WorldSkills беги центр бит егер 2 национальный тренер бар, Россия үрдүнө, Россия сборная кена. Федеральный эксперт болуп аларат. Өсө хаста эдер болуптар ханга технология килдер, бим технология бу өсө коллегалар бит милары, оны IT яптар, блокчейн өттүтен керелер. Да, ону беги future skills тен килбепет. Ону бара билген уже хурия жылар. Билген Финляндияттан келбиттер, хурук келбите, Казахстаннар тукуйдулар, манныгар яу тухокту, Китайдар эме тукуйдулар, оны Вьетнам тукуйдулар. Андай дунан бу хамы экспортный франшизный продукт боланалар вот. Хатуртагына тухати ежеп бите өдүт, биле агентство стратегических инициатив тем бар. Россияны бартын проекттарына бар. Оны тиен биги ол проекттар бит барта 2 проект беремет 2 кенере аспыттара. Оны бейт туынан хаятық бітті, апробациялан. Онтон ұлтылтан бір бұл ханға технологияны қайдақ келдерерге дед. Бей дөйдіттен қала алақ бітті, хорық деддерінен. Отто те кәскеллях компетенция ен тұғый? Әлбәқ. Төхеді бол бұтын ехін қайдақ кейі күттамат, қайдақ түргенік өрінер, оны қайдақ түргенік қастат навықтақ болар ден аттанар. Bir профессиялақпын, олған. Онтан бұл телепөнені компьютер көлелер ағаңа программаны тарген ол хатын уже. Например, генетика, болтым генетика өрінер. Кенлер тоқ бар статистикаларын компьютерге оңыралар. Оқыттулар. Оныр құлақан сервердер, ол сервердері бұл опыттан барта келдерелер. Ол обработката олақан әлбәқ математика, оны информатика тәнді. Олен бұл бей 2 түнен керебет. WorldSkills бұл тугадырынан ден, тугой дүрінен ден бейі бұл ынтыйға керебет. Национальный технологический инициатива. Бұл олен оннық. Отто чоны хеге тинне өлелі хеджер жонлар көрігітінен қолыбыра иннеке олық бұтуар қанды кеделер кәскелі ақтыр. Білген, хеге хайында қатына дайша бары тұрар болақат, халғы? Хем бір барта тух технический болады. Барта инфраструктура көрөктөх. Барта хайдах хачы оңорго, хайдах компания оңорго. Билин бу 2 улхан компаниялар болуп битти. Ол эме хорор статистически көрдөх. Это удача. Дехайп.
Билигин биһи бу маннык уже үлелән, бу система орон. Системна үлә кидәкпите. Бу системна үлетеген результаты бу кален. Эхи олар гут, эхи чугастар гыт, эдер уоттар, кыргыттар, бары хайдакты куйдур. Бу билигин технология керере. Ханга планшетанын көрөн олар алты инден. Барта ити бу олах кирәде. Тует оңорорго инден бу ханга проекттары килдере бит, мана раз технологическая. Ол тует надо булланы бе оңорон бирек битен хепкен. Жентун бу хаскыттан терелинниги тонун раха результат ен тунен эдде болоду. Бар. Тугуй холобра. Холобрати Future Skills Казаньга була наспыт күрәхтәйтен олар битеме кохарна хокты кыттан кәдилер. Олар тайшин обработка минералов. Латвия гастан алмаз лагны диен сереброны ланкер бите. Не дем бар та. Он же олар ханга хайска квантовые технологии дем бар. Он деме олар кохарна хокты кытыннылар. Росатом командатын генне уже тирек батта. Он же блокчейнге ми кыттан кәдилер сана. Итолар ханга анда дүнен ханга афишируйса боландар исследование ити улахан олақ қатчалагар компаниялар үлеләһендерер кайсхалара. Оны голы бу бихирге онтен тиен Россияттан хаватык именно динди көдөрәһенден олақ менә мишуй хитияны. Деддәттен бар дадан центр бит просто официально быйлары арылыннады. Түле уже Эдде бар турдагы. Унчылы хылынан истенен бар. Ревизион инженеринг гайын бастан, тохпа инженеринг хинтебиларынан кирен. Билим бу бирге теннәхтә курдук капстет. Улхан 90-ларда балла булды. Санкт-Петербургда рен. Билим кален харахка көрө уже капстет бир курдук болар курдук. Теңне курдук. Курду бир холбор быгытна неме арманым Санкт-Петербургский политехнический университет татьями деме капстетен кабипит. Он Россия хаватах национальный центр по новым производственным технологиям дем. Как раз по санга санга технологиялар халан продукцияны оңгорон тахарга хайга братами автоматизированный системалар тутулалар бар, роботизированный. Олонно именно бастык центрга тоже би манна инжиниринговый центр кинер зеркальный денаттанар кинерге туаңролар би хамирована. Он же зеркальный отражение курдук. Терехтахбит, он там уже бебит бар битер улахан көмө болар. Би сунуля бебит хагалыр как посох буллайды. Onun tün bebe adını üstü kutuna Утан университеттер усайны Россияден хин бебе өтен кытта кепсетебит консорциумнан тахбит. Хеп реклама бар дибит, утал кепсек бита. Владимир Васильевич, энкепсетие кыттыс, туох үйрек программаларгар, холора билген хамай табылы бут проекттар ден кандыктар этеңети. Үйрек программа дырда. Эге билген имиге тухана жер программалар кытыр. Проекттен туу эти хымбарын холора. Сан направление. Холора магистратура ненгес. Биехаттон институт путер элбах Хутух кайысханан белем дебит. Бакалаврдары да, магистрдары да аны. Кас элбек кафедра белемдер, информационный технологиясы ганнак. Тун кендики саңа кирбит кайысхаларынан боллагына тух болалар болду. Инноватика ден, унна бизнес информатика ден, математическая экономика, прикладная информатика кафедры тырагылдылар. Инноватика ден тугуйлата? Инноватика ден олата. Инновация дентен. Тух инновационный процесстер кайдак салайыкка кайдак кайыкка толукка келдерек койбойт. Онны специалисттер белемни. Онны специалисттер белемнилер. Тахида тух технология түтен өйдөхана булады. Бизнес процесстен бир булады. Управлением бир технология түтен эме бир. Оны ол инноватика бартын бирге хумаян бирә. Урукута технический директор ден это. Упаковка. Оны билин это бу инноватика ден тылыр. Онтон бияка холбарати специалисттер бартын хебелемнелер дохотти.
Тут үгүштөрө Мана леге бишек бит оголорун ingen. республика тух билим илели хеджер үгүш специалисттер бенчи тупутун биттер. Вот именно информационная технология сыганнах тух специалисттер. Тут быха калган аттакка сылына 105 лего битер. Оттон бу информатикага интерес төһөлатты. Билин холора ыларгытыгар, оголорларгытыгар кел бәте ду абитуриен аксаны бетер боллаганы этибарларга кудук кырылан түйө турду. Вот конкурс өрүтүн үрдүк. Бу именно фундаментальная информатика, информационные технологии, программная, прикладная математика, информатика, инди хайскаларга өрүтүн үрдүк прикладная информатика инди. Только боллана бу быйыл гыттан хаңалан боллагына хобердеди. Холобра быйыл боллана бие бу информационный технология, информатиканы кыттасыганна кайскаларга боллагына минах пыппынан 200-тен такка онулду. 206 чагын. Магистрдарын кыттаган туран. Холобра бастыгы аңардас бастыгы курс бастыгы бакалаврдарга 109 чагылар. Ите багалак албаган хинду кайдакты. Отон багалактаны элбэх онна боллана тух контрольные цифры приема дембарнис. Университет сылыная биле халы. Бу бихибатча оны ылык бутун багаравытча. Уну быйылгы буланан боллана 605 эте. Олата боллана 6-нчы ого эби таханан коммерческайнан кибиттер. Үдүк холборунан этеккап бизнес информатика магистратура 3 жылы быга нобордуна атабыта. Оны быйылдар эти толан арылынна. Итеме холбор көддөрөр бу келинги биремеге все-таки жоннор багылары. Олата интерес өскәбите тух боллагы. Билин политиканы боллагы. Информационный политикадан болбата. Манна бәте кемек әлдеген. Барда кайры булды. Тух бар инженерный системаларга бу холбор мен инженерлар. Бу информатика endен уже базовый навыктарга кирер. Бу базовый навыктарга медиктерга надо. Барларга надо. Юристтерга даны надо. Бухгалтерда даны bir программанын 1С тем программанын onu var kinleri onu bilir. Analitikler nadalır. Analitikler informatika den toh buladı. Kandı bağırır gel kiddi. Küçük kiddi bak. Bilgin egin nigder danı bu informatikalar. Телевидение данные информатика. Время уже IT системообразующей тох компетенция болды. Это любой экономика отрасли бартыр. Такие того уже. Конкуренция кайынкис. Онда таққана холобра бияха университетке боллағына бу быйылгыттан хаңалан боллағына тух бар бастығы курстарға бастығы курс студенттері тухтен предмет үйретілдер. Информатиканы тағынан боллағына конвергентные технологии ден үйретілдер. Сквозные информационные конвергентные технологии. Ол тух курс егер боллағына кенлер бартын үйретілдер. Тух простой информатика да болдун, программирование да болдун, блокчейн технологии, нейронные сети. Ник тухтар бартын бир тухка предметка холбоннор тух бар басты курс студенттер бар развитие. Мы простой пример хайда төргө курдук, тогой денег болар эден. Был Советский Союзга механизация ден аспытаде. Биле тух бар бары колхоздарга механизация бары бирге агытен. Бу билин цифровизация. Отто төһө беремне олар келелери хылай тупсан ерду? Раз сылту бир улар яжыр. Улар яжырды. Ол биле үертер жөнөртейин тутуктак булады. Жана буну роторикаларына гарас программалары хеге үлелетати. Холбра бу кайсыга наалыкан үле барар ден мен өйдүбүн бу университетке хүрбеттен таксарас программа бар ден акпыт. Международный ден улатын роторикаларына. Основной программалар танатын таханан биги именно бу цифр түгәрме андай ду тахымлар компанияларга төрләбит окурдук Samsung исследовательский институтын кытта билгеле Ахмет былырыңаттан интернет вещей денеме бир олох перспективный направление үрәгә салгылар бут быел уже 2 жыл бит. Аны быел эшләгән мобильная разработка ден
студенттер бытыр, онна университет егенен сунстақпыт, осколалақпыт. Онна мекелер дейбіт ол программаны. Онна быйылгаттан ити Huawei-ден улахан Кытай компанията бар. Мировой уровень даже американские санкцияларга киллер хатылдар бараргын дендер. Ол компанияны көттүлләһәмдә ме бир образовательная программаны ми уже сагалатып быйыл. Ол төмүгүнен студенттер бит международный сертификация агыктактыр. Ол буланы чакелин конкурентоспособностьтаргар канды баранды бүтеннер ол сертификатын үле булуктырсы. Онда бир хамулахан компания Microsoft дем бар. Бар тут бы планшет кити операционная система дем бар тан лилер. Оны гатта бу быйыл гатта магистратурага проектное обучение ден дисциплина келдер дебит. Оны бу аныскын деле барамы төшсек үле битин кеңетер туһны неме барсыкта, кепсетекта. Он хлобройся тух энергетика интүнен бихеме ИКТ технологии для умных энергетических систем ден курстары теребипет Erasmus проектор. Европейская инициатива бар, международное глобальное образование ден. Ол Вьетнам Ханой университетин кытты бирге бихи бу БМДаны разработка курстары оңыр бупут. ИКТ технологии для умных систем ден энергетических. Ол блин Рига öğrenелер, Словакия öğrenелер, мен курспынан Франция атия. Улата биһиги бу IT технологияга холоро сакахиреден туспа билинелер буллады. Россия дилер. Тун Россия дилер, кама Россия хенен эме маннык тымны регионга азиаттар билелер биттен билелер, окурдит бу быйыл барамыт французская улахан энергетика компания Schneider Electric'тен бар билерги болду. Барын эме соглашение түйерсемет бу аныскан деле барамыт эме дорожный карта бутун оңстон келектек бит. Сатаннагына центр компетенции биха араларын көрдүк. Тогчуге. Олен технический түнен билген барта кери булады. Топ бар тугунан инфраструктура акыры. Жана бу сыпары өтегер бу информационный эге кутта соқ болута денде хытыктык турар. Бу манна эге ток кайда көлеле хагат. Таманна бихеме үлеспепит улус ыратта. Тоодетеха бу баласкан хайды аны бир үшгертинен бол батнатын. Мөкөрүтө ден аны информационная безопасность дейди. Үрдүк эдес рискаларда ол көрдүк бу хотора эпидемия болду. Арас машинниктер телефонун эрелер, приложениеттен хачы ораллар. Идини бардын эме сатан утары турар компетенция ден эме бир один из олох основных бекках. Ол көрдүк би российской компаниялар кытта партнердер болбак именно орун тахачы системалары программно-аппаратный комплексы ден аттанар. Код безопасности, инфобоч, эшелон инден компаниялар кыттылық үксөлелі әбет. Олар көрдік енер бейха методикаларын, оборудованияларын даже босқа берелілер. Оны тағынан быйыл переподготовка программатын согласуйдаты бұд. Бир улахан илеттен тағыста. Ол көрді федеральная служба экспорта и контроля ден бар. Жаха строгой делітті. Ол согласованиятен ағымыт быйыл хатанна эжил именно бұл органы исполнительной власти, муниципальный халаячыларға үйрек терек бит. Өте нехеления бәйме постоянно халай кыра үйрек көрдік семинардар көрдік еме терек бит. Институт ихинен боллана уже қағыстағылын тоқ бұл защита информации деннен қайысқанын үйрек әби группа тоқ ариярылар үйрегітегі жалар. Факультатив. Курс тоқ үгіш қайысқаларға құлбырав ИВТ-га даны, ФИИТ-га даны барлары ондық ПМ-га даны, прикладная информатика, защита информации барлары бар. Ол гынан баран болланы именно қайысқа, именно біле специальность бұғытынан бұл специалист по защите информации болар күрттік. Специалисттер үйреден тағарарға ден білін бұл институт бұтыр кафедра МТС ден бар, многоканальных телекоммуникационных систем ден.
ол кафедра билин ол защита информации ден кайсыканы ариярылар үлегидеги жылдар. Университет үрдүнен даны бир де институтка болбакка даны колледж бар бияха. Университет егер. Ол колледжка бии хамай республика главный эксперт WorldSkills эксперт алар. То есть бу средний специалисттер средний бу үлехит оголору билимдерге кибербезопасностька инден уже бии оларот. Төһөдө тух институт өтүттен да защита данных даны бу хирге даны үлелер олар даны барларын берилмейт. 10 угыс тең кистер онно ол СПОга именно среднее профессиональное образование ден уже бисылай сабаналар бут. Специалисттер билимнебит. Онда ну кылна бакалавриатка тахып кийден. Владимир Теренгов. Ити тини бартын граннарга ин олагуран кайыр боллакатти. Ити саңаны сонуну киллерер боллакатти. Тө манык күскөлли хати граннарга. То граннарга тин наукат түнен уркаттан кафедра вычислительных технологий шүдүлелер. Окудук үсылаты мега гранналанны деген эме математическое моделирование гахманна эти кандидат науки билимнәһенге жахы күскө үләһәт алдар. Оны таһанан бу агаяк нуктаты биги консорциум нахпыт исследователи больших данных тен. Оны кытта икки боломут Томской государственный университеты кытта улахан Миноборнауки России гранын ылдыбыт. Ол курдук. Реклама барды бит, реклама келле жетлер. Петр Петрович, эти реклама не неттин ден Томскайдагы государственный университеттен гран алды бит. Ага, оны кайдак үлеле хагаты? Потом бу фидбекке сүбәттис чыгаларга уже сагаларгын сагалык такпыт. Управление на основе данных тен эме салаячыларган Аллах 200 кихни өретектак бит. Аны уже диагностика бутын уже хагалаты бит. Ми ката эфирнен тоһанам мен этемете дит кирин кыттың отборагынгыт үйрениңдер. Сөп, жаны эти холбара чете айбык кытынан, эти кандыгары тустак конкурска баран көйбык кытынан, этинен бартынан биһи бу телевизоры көрәчүләр кахан туһанык бутын сөп. Кахан олоққа кирери холбара эти кутта соқ болутугар эме программа бөгөн орха жабыт эти гитти. Кахан туһана бут яны биһи. Тине этер булаха биһи быйыл эмети университетка саңа халалта уже терилен эме атын стратегия устан холбур Центр развития цифровых компетенций онлайн образования ден хантыр терилен үрленнерер. Ол кені сүрін цела онлайн курстарын урухтах. Олата кандык барар ки телефоннан кирен үйерга хансеп, окудук любой темага информационный безопасность болдун, саңа сквозные технологии болдун. Курстарын уран барыктара, бир курс уже тахардыр статистика ден. Сөп, жети бир курс оңора битети. Өссөтөн ханны кайсыкан үлеле кайы. Отон инженеринг көтүнөн биһи билим билген. Бу цифровой инженеринг тохпар цифровой производство бар болор гардиан. Биһи хынтар бит аналлыбыт болон. Биһи университет бит стратегия бит онны көрүн турар. Холобра хи тугу олоққа келлерен рагаты. Отон билген уже закастрон бар жабыт. Тохпар 3D модельleri надо боллахтарына, тох документация, тует бюджеттери надо боллахна туунан 3D системанан баларды. Эбите ханны бит ажымыт малын бар боланы биһи хайда төптөр оңорор гүнден ревизионный көдөрөн бартан орон берек бит хеп уже белем. Даже полимерден бешеттен бир. Билген бу күтен олор. Бу улахан кыры маленький производственный комплекс проекта хлород, он ол каллана биһи ханнык бар потребностьтери металл, мас, темир буллади. Тохпар сплавтар, он генеративный дизайн индияны киллер. Блин, самое главное ол бар. Вот бу. Onu холбра каспирачы билерди холбра. Билер бул. Көрөн көлдөрөн турун булак бит. На бу бар. Киллер кытты бигөле елрот. Отона, потребностьтери билер болом бир тылгына кепсет. Лахан компанияда кытты, оны көндөрөжөн рамеканын кайыктан хеп. Это бир момент. Иккис момент. Хан көлөнө биһи оңро утабыт олор бут, үертер олор бут тен кинне производство алыктыр. Биһи манна добывающийтан хин производящий гата болон тахсах патан хептен мин итагаябы. Эдер ки быйтана. Онно үлели олор от биһи бу университетке. То программа, холубура программа оңорута олох судургу болбада. Оны холубура үддүк тахамга
тахымнах программалары хурьерга бир элбэх премиянада. Холбура индрайверы даны ыллаққана, индрайвер бу холбура международный туаққа тахымга таққырдылы хин төһөрө биреме аспыта 3 қасыл аспыта болу. 2-3 сыл мына республика Жукуске хина хинжууда. Онтон республика тархамбыда. Қасыры хыл болу, онтон буллағына Россия тарханы ближний зарубежье анды дуа таққылды. Улихин буллағына холбура олық түргенник бу билигин бихи боллағына бу 5 кихine белемнәтивет, асын бу 5 кихи боллағына олық разу андай дута тахымнақ программалар хуриян кирен барықтары ден болбада. Бие холбура верағари тугар болла бихи базовый туу беребетин бир. Оны кинлер бәйләре сайданнар, бәйләрен сайыннараннар, бәйләре хаян опыт сөптөк тахымнақ опыт ылыналдан чоғына кинлер мындык шуй тахымнақ программалары уйы булық. Аннуга. Хи базовый билини берер болақатти. Аны боллана же бу этинник сайды бара турар холбур тенеттин ди бихи полимер гөлелибит, онну лелибиттен сөп, оны бихи нехилене хайдак тири дияқтақ бити. Холбур нехилене бейдөбетти бу университет айтига хайдар үхү эредилдер, хеп? Оны тугу гынна, эбетер хайда хайынна ден информация билет. Уркаттан холбите IT стартен проект ақпыт, ол көді біле хаста жыны бараннар, тыға біле практика бұғытынан оғылар бараннар, хаңа технология туғанарға үйретелер. Оннук барды? Оннук бар. Тығары бұл баққашы мұнна институт ихінен бияға ме институт ихінен бұл қолыбыра Умна бул тух хайыллар кехәт түгәр. Курс италлар. Кехәт түгәр булланы курс италлар. Билин булланы хүлбетчә отучча ки юрәтә җә булыктар. Итинник кемиттән кемгәр мондык холбура касара кихине отутту хүлбетчили бөлөктөрө хомуяндар онды юрәтә. Отонны һәм бир холбурача хүлбек хикәли, онна шуды билбәттәр. Кайда ханамыт бу сайдыны кытәтәнгә барса ниһең динәтә бити. Җамутугар. Во-первых, население тюне. Население бияха өйдүр, шедик быдан өйдүр, шедик өйдүр. Россия дүнен бу технологиялар бияха амманнagi келелер. Бұдан түргенлік. Бей унук модный вайды қалар жинайты. Тоқ бар технология пасадана Жукускайга ден түргенлік кер, бұдан түргенлік. Бей бары тоқ Reddit-ен ден сайттар қалар обуд. Олатын бейе сақабы сире атын регионларға қолау тоқы бұдан хайдылар. Бұдан хайдылар. WhatsApp туттағаны бастық емес. Атонны білебін. Telegram туттағаны, тоқ бар туттағаны. WhatsApp білебін, онна бейе бастық өйдер бұтын. Оны ол бейе әтер тоқ болады, производство түні. Бейе тоқ бұд қанна бар ағаяқ. Оны жон келерігер ден. Кыратык хим бір біремен ады. Оны хим бір келе тұрыр. Тоқ бар технологиялар, білін керелер, білін бұл манны оңыр дуыт, манны келер дуыт. Кемері көрді бейі бұл сантырға манны көлі уже бір компания бар кірі бәлері 3D принтердағықтар, оны жонорға көмілі өлілер. Олық сайдита олағына хим бір жоны көхүйеға. Бұл манныға туттар күджік судурғы бет, бұл манныға туттар күджік удобны беттен кенелер бәлерін саналары кәлләқтарына Джон химбир буллана онну туттан кирем бар. Хлобра буллана WhatsApp кирита аджахай түрген онна аджахай тугата. Моментально это. Он сразу почти тута калбита. Ол тога онну болбуй. Тога етер буллана кепшетерге судургу буллай WhatsApp туганан. Улихин онна буллана Джон албах Джон хлобра туханан кирем бардана Қалбы жондорын бәлері көйен кейін. Ол атын жоны көйелелер. Жоны болдағына мұнық робот-пылесостарын. Уже хастақ жондорын арылы тұраларын. Так что... Робот-пылесостарын алар да хастақ? Алар. Бәм көріп. Толен, итеттен бас бей дұхыт спокойно. Бей атын мәменің ұрот. Производствоның ұрот. Құлыбыра химбир қайыға олық сайдығыта химбир бәйт атардан еға. Оны маны биреме текпен барым, нехлене түттенеме обратно связь тен күрдіп. Бейха заказтарын ең қолыр сайпыт көруға ағас тақсандырды. Тоқына дедірін етектерін ады. Қолыр манныға ергіп болар еген ден етектерін. Маны манны қынар кехи бәп болу өтеген ден қолыр этикидданы ховай болады еға. Өлі дергетер бұды. Аны дем бей айтешіктер бұтын деп оғы келен оқыруғар бастыңларынан аттылдар. Отто бихе Россия қағазы ебіті. Тинне рейтин барды? Рейтин урут соу это был саңа эксперт радин рейтинговой компания оңыран тұрдық. Именно топ-50 российского университета
кирбиттере. Кол университет элбак ба. Онтон бие он кирбиттен бие ода түрдүс месте Дальнего Востока бастыгы месте. Ол именно Россия дүнен, именно IT-специалисттары білімнәһіңе, онна IT-компаниялар көттіліләһіңе. Самый главный рейтинг бар. Индекс развития человеческого капитала. Онон бас. Андойдуна кырдыха бейі үчөй позициялар. Жапоннар корейдар аттарға хүркілі жат. Оны бар. Холубра, ұлан кырдықына холубра сколы оғылырын білімнәһін, студенттер білімнәһін өтінен кырдықына Павлов Никифор Никитич оғылықтары, кені білімнер, сколы оғылырын алан білімнер, программирование білімнер. Ол кені оғылықтары бұл Новосибирскайға Былиная Подточинская олимпиада баран кәлдір. Программирование, информатика агенциясында. Ол олимпиада яннер кеннер буллана Дальний Восток Сибирьге бастан келдер. Атак буллана кеннер нелер тухтыр били арха Московский на Санкт-Петербург итмо унна СПБГУ булах Кеннер тәҗәп. Тогычугы. Оттан бу IT сайдаргар бу университетка условия бар, толору бар дигән тәхбитен хәпте. Оттон багат түнен бар, аны технология бар то бир өрүтө болгана сыналак болор. Нуга. Аны наха түргенне булар яр. Аны би успейдан кадарак хоро. Саңардан якканада аны элбек финансовый ресурсны ирдир. Итичахан техин лехатыбыт. Оны бу келинги кемге кийүрерден ите улахан компаниялар эме университетка сыганнар олар ян колбор эти программны продукцияны инти, например, Автодеск продуктор олох боско берелер. Samsung холбор бия балтара мереңите оборудование берен турар. Хобби битемети үраган неме боско итолар. Билген камсахан бар ол кийинемечи үрдердеха. Олар та кинлер бия кайренер боланнар ондук. Кинер кадрга наделдер, онна биретнен эренелер тоди кайым бир бии ити программаларга конкурсына кире болак бит. Сеп, жонтон бериптен түмүк түбүт. Көрөчүлөргө токтен якыт эти. Тебе дикилетине. Тохте хаве. Тохта болбутен хин бейхепке бараны. Тохта болбутен хин хайдахпыт. Роман Олегович ото эрелле агынна. Информатиканы үйретен, математиканы үйретен, бияға үйренегелен. Саңа технологияттан күттанымаң, но тоқтағаны кейттен атын тоқта ондық сүді сложный сох. То, что вчера было уделом избранных, сегодня становится возможным каждому день. Этих умаров. Но куттамакат бартан туттанихин, алгахир был халкахан, тоқтан кутталауқ. Сатыхып паханар. Аннука. То бихи олар бут бу айти камса эйгега ситихилерин бихи истөкөрө хиджан бихиге ме калсыбакка тебистеңе келлери кыттакардылыган якпытынады. Көрсө кадир.